Pre nekoliko dana proslavio sam frtalj vek života. Od toga, skoro 2 decenije u meni se razvija i raste sve veća i veća ljubav prema društvenim igrama. Tim povodom, danas sam pripremio nešto posebno za vas. Dobrodošli nazad na tablu, a ovo su top 5 zanimljivosti o društvenim igrama koje sigurno niste znali. Društvene igre predstavljaju zabavu za sve nas. Od lestvice iz zmija ili baobaba za one najmlađe među nama, šah za iskusne umoborce, riziku za generale željne svetske dominacije, za sve uzraste od 7 pa do 107 godina. Postoje razne igre, no da li ste se zapitali nekada koja je prva? Od koje je društvene igre sve počelo? I još važnije, kada se to zapravo desilo? Istoričari tvrde da je kultura igranja društvenih igara počela još pre 4600 godina. Društvena igra Senet, u prevodu prolazak, uzima se kao prva društvena igra, a poreklo joj se pripisuje još u starom drevnom Egiptu. Inspiracija je iza igre Zagrobni život, a često bi preminulog ili oslikavali na grobnici kako igra Senet, ili bi ga čak i sahranjivali sa igrom. Senet je bio popularan kod svih staleža u društvu, od običnog naroda pa sve do vladara. Nefertiti, žena faraona Amotepa IV, na svojoj grobnici je oslikana kako igra ovu društvenu igru. Tutankamon, s druge strane, sahranjen je sa 4 table, koje su bile napravljene od tada najskupljih i najdragocenijih materijala, kao što su slonovača i vrsta drveta abonos. Da li ste nekad bili u situaciji da sedite u društvu, odlučili ste se za partiju Monopola, boga pitaj zašto, ali dobro, vaš razum ugrožen, ne moj, samo da biste skontili da nemate dovoljno figurice za sve prisutne? Pre nekoliko godina ja sam bio upravo u takvoj situaciji, mada, iskreno, mislim da je razlog za to što mi je falilo par figura iz poluraspale kutije. Elem, to me je navelo na razmišljanje. Koji je rekord za broj ljudi koji igraju Monopol pod jednim krovom? Odgovor sam našao u martu 2016. godine kada je u Singapuru organizator Best Man Games u Universal Studiju skupio 605 nesrećnih duša da igraju Monopol. Međutim, oni se to nisu zaustavili, već su samo pola godina kasnije, u septembru 2016. odlučili da ponovo obore rekord. Ovaj put u Lagosu, ali ne u Portugaliji, nego onaj Lagos u Nigeriji. Na nacionalnom stadionu Lagos u Nigeriji okupili su 1306 mladih osoba koji su pomoću 2 kocke pokušavali da bankrotiraju svoje drugare i drugarice. I to je i do dan danas rekord za najveći broj ljudi koji su pod istim krovom. Mada, s obzirom da je stadion, reč krov ovdje koristim dosta liberalno. Siguran sam da se mnogima od vas desilo da u toku partije jamba dobijete bar jedan ručni. Bacate 5 ili 6 kockica, ne osuđujemo, i op, iz ruke pravo nastal 5 šestica. Eto sreće, eto radosti, 80 poena ili u ručnoj, ili ako ste baš zloća u koloni za najavu. No da li ste se nekada zapitali koje su šanse zapravo da se dogodi ručni jamb? Mislio sam i na vas koji volite matematiku i statistiku, i evo odgovora. Šansa da dobijete bilo koji broj na bilo kojoj jednoj kockici je 1 u 6. Da bismo dobili šansu za istim brojem na 2 kockice, moramo njihove šanse da pomnožimo. 1 kroz 6 puta 1 kroz 6. Dakle, za jamb potrebno je da se pokloji 5 kockica, a šanse za to su 1 u 7776. Naravno, pošto se jamb računa sa bilo kojim brojem, a ne samo sa šesticom, iako je ona najpoželjnija, šanse da bilo koji ručni jamb dobijemo u igri sa 5 kockica je 6 kroz 7776, to jest 1 kroz 1296. Drugim rečima, ručni jamb dešava se u prosjeku samo jednom u bezmalo 1300 bacanja. Imajući u vidu da se najčešći produženi jamb igra u 10 kolona sa po 12 redova, u teoriji maksimalni broj bacanja svakog igrača po partiji bio bi samo 360. Tako da, nemojte da se ljutite ako ručni jamb prekrižite sljedeći put. Doktor pedagoške psihologije po imenu Howard Wexler, tvorac je brojnih društvenih igara koje potpomažu mentalni i motorički razvoj kod dece. Jedna od njegovih igara, koja datira još davne 1974. godine, je Poveži 4. Danas brojni ljudi svih starosnih grupacija, ne samo deca, uživaju u ovoj jednostavnoj igri za dvoje. Međutim, da li ste uhvatili sebe da često gubite ako ne igrate prvi? Sad ću sa vama da podelim jednu insajdersku informaciju, kojom ćete moći da pravdate svoje poraze kada budete gubili u ovoj igri. Grupa američkih matematičara je, služeći se kompleksnim algoritmima, dokazala da osoba koja igra prva ima 100% šanse za pobedu. U prevodu, onaj koji stavi prvi žeton u polje ima mogućnost da pobedi uvek. Svaki put. Bez izuzetka. Pa kako je to fair? Ali stvarno, jedini način da druga po redu osoba odnese pobedu jeste da prvi igrač napravi barem jednu grešku u toku partije. Pre nego što vam ispričam šta je na prvom mestu moje liste, hajde da odigramo malu igricu. Ako ne budete znali za sljedeću zanimljivu činjenicu, lupate subscribe. U redu? Ajmo!
Pred kraj drugog svjetskog rata, 1944. godine, u Budimpešti je rođen jedan mađarski arhitekta. Sa 30 godina bavio se strukturalnim integritetom građe kocke. Istraživajući uticaj zemljotresa na zgrade i moguću borbu s ovom prirodnom nepogodom, postavio je sebi pitanje: da li bi kocka, podeljena na po 3 reda za svake strane, opstala cijela ukoliko bi se redovi rotirali oko jedne ose? Kako to obično biva sa istraživačima, ogled je najmerodavnije sredstvo, pa se bacio na posao. Da bi lakše pratio svoj eksperiment, svaku strane kocke obojio u različite boje. Nakon par okreta redova, kocka je ostala cijela, a arhitekta po imenu Erne je hteo da je vrati u prvobitno stanje. Trebalo mu je mjesec dana da sastavi predmet u prvobitne boje, koji će nakon te 1974. godine biti poznatiji po njegovom prezimenu – Rubikova kocka. Nadam se da vam se dopao ovakav vid sadržaja i da ste čuli nešto novo i zanimljivo. Kako bih znao da uživate u ovakvim videima, ukoliko ovaj video dostigne 20 lajkova, napravit ću sljedeći deo. Do narednog videa, hvala na pažnji i želim vam šestice i džokere!